Pozdrav ekipice, dobar dan. Danas radimo koncertnu fotografiju, uglavnom vaše fotke. Risto Delić nam šalje njegove fotkice i ovako nam piše: pozdrav Srđane, šaljem svoj odabir koncertnih fotografija do sada. Težak izbor sam imao, s obzirom sam ih prilično puno napravio, tako da ih je dosta. Ovo mi je najuži izbor, pa recenziraj koji ti se svide. Hvala puno i srčan pozdrav. Pa Risto, ja se bacam na fotke. Nisam ništa maknuo od tvojih fotki. Ono što sam napravio, pogledao sam Exif prije. Imam nekoliko pitanja, nekoliko izjava. Znači, nekakve moja opažanja su da si imao dva fotića. Imao si Canon 700D i 7500 Nikon. I primijetio sam da si dosta fotki radio s velikim f brojem, što znači da je bilo 2.8 ili više. 2.8 je za koncertnu fotografiju čisto dovoljno, to je nekako rubno po meni, za ono što ja volim raditi s koncertnom fotografijom. A recimo ti imaš čak fotki sa f4.5, 5 i čak ja mislim je bilo i više. I ne mogu skužiti na koji način fotkaš fotke. I sve što ti ja budem sad rekao, naravno uzmi s dozom soli, jer kažem, ja ću ti reći što ja vidim, a tebe očekujem u komentarima i svih vas da mi komentirate što ste vi vidjeli i kako se vama čini. Znači, masu ovih fotkica, samo da za početak kažem, koncertna fotografija vam omogućava da zapravo ne morate koristiti full prime-ove samo, znači tipa 50 mm zbog velikog f broja, zato što u principu, iako je koncertna fotografija po noći, imate različite svjetlosne uvjete, ona u pravilu pruža dovoljno svjetla, zato što na samom stage-u ima čak i puno svjetla, zato što svi ovi reflektori su izvor svjetla i sad vi imate ovdje kompletnu tminu, ali ovdje imate kompletno svjetlo. Kad se to pomiješa, vi zapravo sa prosječnim objektivom možete fotkat koncertnu fotku, a i ti si imao šarene objektive koliko ja vidim. Sad, ono što se meni iz prve jako dopalo kod tih fotke, to što svi vidje kroz gledanje, a to je da su te fotke vrlo dinamične i traže si the moment kad si fotkao, što mi se jako sviđa. S druge strane, nisam kužio zašto ti neke fotke mutne i krećemo s tim govorom u samu recenziju, odnosno da pogledamo tvoje fotke i komentiramo što vidimo. Ovdje mi se sviđa detalj, fora je, recimo na ovom, pošto ja ne znam koji je to koncert, jedino mogu zaključiti šta čovjek nosi, koliko to je relevantno ne znam, da je dobar detalj fora je. Bilo bi fornije da imamo nekakve druge osebujnije cipele, ako me kužiš, a ne Nike Air, zato što ne mogu povezati zašto bi to bilo bitno ako me kužiš. Znači, tebi je dobar ulov, ali kad čovjek gleda, percipira potpuno drugačije nego ti koji si fotku, kojem je bilo drago uloviti toga kadar. Znači, govorim ti kao fotograf i kao gledatelj. S druge strane, recimo, on ne znam da li je relevantan u ovom slučaju, tako da si mogao još veći fokus baciti na ovo, mogu si rezati sliku ovako, primjerice i dobiti još imersivniju fotku. Ovo mi je fora fotka zato što si koristio jako dobar kut od ozdola na gore, subjekt izgleda jako fora, izgleda šašavo. Kod masu tvojih fotki ne kužim šta je s fokusom, zato što su ti tvoje fotke, iako su ovo, ako se ne varam, originali, mutnjikaste su, znači meni ispada njegovo lice mutno i sad to može biti nekoliko stvari, može biti čudan fokus, može biti loš objektiv, može biti mishandling, ali čini mi se da je recimo motion blur zato što si imao po meni dovoljno svjetla i svega, da ti ovo ne bude motion blur, znači evo idemo zajedno pogledati primjerice Exif i ovo ti je sa Nikonom 7500, f2.8 i 200 sekunde što je više nego dovoljno. Imao si exposure bias, to ne znam da li si namjerno radio, znači stavio si u minus i 16 mm, znači kažem nema razloga da on bude mutan, a on je mutan, sad ne znam da li ti to do obrade ili eksportiranja ili nešto drugo, jer vidiš ovo je bistro, jasno, a on je mutan. Ovdje mi se definitivno sviđa izraz i moment koji si lovio. Znači, ovdje primjerice si htio dobiti nekakvu načelnu sliku, htio si dobiti publiku, nekakvu atmosferu i u potpunosti si to uspio. Ono što mene impresionira, to je da je koncert po kiši, što je jako fora i ima dobrih svjetlosnih uvjeta, tako da definitivno je dobra koncertna fotka. Nemam ništa posebno opet za reći, kažem opet mi se ta neka mutnjikasto čini, ali kažem ne znam, ne bi trebalo biti do mog monitora, mogu to na 1:1 pogledat kasnije pa ćemo vidjeti o čem se tu radi. Također fotka, uvijek treba biti oprezan zato što kod fotki kad gledaš sa stage-a na publiku ti zapravo želiš pokazati manje više interakciju odnosno publiku. Kod širokokutnih fotki detalji su manje vidljivi i vidiš neku načelnu scenu što je u principu i razlog vjerojatno zašto je odabrao fotku, da se vidi kiša, da se vidi publika i da se vidi koliko je njih bilo. Evo kažem, jako ne znam koji je koncert, ja ne znam ko su oni.
kažem, neko možda, evo, Beogradski sindikat piše gore, vi vjerojatno znate ko je ta ekipa, ja nemam pojma, ja ti govorim, kažem, kao nekakav nepristan promatrač, kako na mene utječe ova fotka, odnosno što ja vidim. Ovo je jako dobro odabrana i obrada i kadar. Meni je super što si na stage-u. Ja uvijek pričam o tome, ako želite dobiti imerzivne fotke, morate ići blizu samih aktera, morate dobiti pristup stage-u. Da li je to ovo područje oko stage-a, dobijete one lijepe uzdola na gore fotke kao što si imao onu drugu po redu, ili da ste relativno blizu njima, ali kažem, ova fotka mi prenosi nekoliko stvari dobro i nekoliko stvari ne prenosi dobro. Znači, ono što je brutalno na fotke, a to je da vidimo da svi imaju upaljene mobitele. I to je totalno wow za atmosferu, ali recimo taj dio ne znam da li si maksimalno dobro prenio. Ti si maksimalno dobro prenio neku ekskluzivu, nekakav bondage u smislu da je taj community ovdje i da ga oni obožavaju. Prenio si da ima jako puno publike, da su svi involvirani, prenio si nekakav feeling stage-a. Sad, izričito se mi ne možemo vezati na ništa osim na te neke činjenice i često ćeš dobiti onu dilemu da li da prikažem širokokutnu scenu ili da idem usko i prikažem nešto vrlo, vrlo dobro i prisno, ili ću pokazati sve sa mogućnošću da riskiram da neće biti involvirajuće. Znači, mene najviše impresionira da su svi oni imali upaljene mobitele, ali da li si ti to prikazao maksimalno dobro, nisam siguran. Da li ti imam neki savjet? Pa, ja bi vjerojatno prikazao nešto tipa ova scena, gdje bi se njega vidjelo dovoljno i gdje bi se eventualno vidjelo full detaljno i full veliko njih. Znači, ovdje si samo mogao ovom fotkom prikazati da njih ima jako puno i kako je to izgledalo. Ako je to bila poanta, uspio si savršeno. Ako to nije bila poanta i htio si pokazati recimo samo mobitele ili samo izviđače ili nešto drugo, onda je trebao neki drugi kadar uzeti. Ovo je recimo dobar moment. Kažem općenito, sviđa mi se što si birao momente. Ono što biš po meni kao level up trebao koristiti, to je da biraš svjetlosne momente. Znači, ne znam koliko si pazio, ićemo kroz fotke. Mislim da nisi užasno puno vremena na to trošio, ali recimo možeš paziti momente sa samom rasvjetom. U kojem trenutku recimo kod ovakve fotke, recimo ovaj kad ti grune prema tebi ili ovaj kad ide prema vamo i dobiješ one lijepe zrake iz njega, nešto slično. Recimo ovo me asociralo da ću ti primjerice idući vlog napraviti da vidiš moje fotke koncertne i da ti mogu objasniti zašto sam ja nešto fotkao, jer mislim da smo na dobrom tragu jedne teme koja bi bila interesantna svima. Tako da, to ću objasniti dalje u mom vlogu, ali recimo ovdje mi kažem dobar moment. Ono što nije nešto atraktivno, u ovom slučaju oni nisu toliko bitni, nego su njih dvoje bitni. Znači ovo si mogu ili približiti ili si mogu koristiti plići dof, ali moment kao takav si definitivno ispričao. Ovo nisam siguran da je nekakva bitna stavka, ovo si možda mogu izdvojiti. Znači ovo što ti ja govorim i nisu kritike, to su samo opažanja koji ti pokazuju šta si još mogao i ono što ja vidim kao gledatelj. Znači ako si imao neki cilj, ja ti kažem kako si ga bolje mogao, ako ne cilj bio neki drugi, onda je to to. Ovdje si u potpunosti po meni samo htio izvođača, logo i ovo je bio kadar i u tome si uspio savršeno. Ovo je cool fotkica. Razmišljam samo možda da li si možda kut mogao ipak malo više od ozdola, ali kažem jako, najviše mi se iskreno sviđa što je on blizu tebi. A recimo zato što nije ekstremno plitko dofna fotka, ove stvari ti ometaju pažnju. I kod tvojih fotki sam često primijetio da pošto recimo na taj način nije nekom profi opremom, nije full frame, nisu plitke blende, nisu velike blende, nije plitki dof, ne možeš dobiti taj neki fancy feeling ako me kužiš fotki. Znači, ljudi asociraju plitki dof sa profi fotkama, odnosno velike blende, i u ovom slučaju ovo ne djeluje toliko profi fotka, ali ono što se vidi je da si ti iznimno uložio truda u ovu fotku i cijenim da recimo imaš puno bolju fotku od ovog tipa koji fotka ovdje. On vjerojatno fotka ovog gitaristu i nešto ovdje, a ti si dobio prekrasnu fotku zato što si bio blizu njemu. To je cool stvar kod ovoga. Estetika fora, kužim sve što si probao, on je recimo targetirao isto nešto od napred, on će dobiti izražaniju fotku samo zato što ima lice i prednji dio tijela, a ti imaš s druge strane konturu i nekakve siluete i slično. S vertikalnim fotkama ja sam u načelu posvađan, ali kažem, postoji trenuci kada izbjegavaš nešto s tim ili ciljaš recimo Instagram ili nešto drugo za nekakav eksport fotki i onda to ima smisla. Opet tražio si trenutak i to mi se sviđa kod svih tvojih fotki. Ovog čak i ja prepoznam gospodine Majka. Opet kažem, dosta ima mutnih stvari na fotki, to mi moraš objasniti, kažem, ja ću pogledati kasnije 1:1 fotku, meni se čini da je, kažem ti, on mutnjikav.
Znači ne kužim zašto, vjerojatno je do objektiva. Više je recimo oštar nekako majica nego njegovo samo lice, vidiš na sako je oštar, ali ne i lice. Naravno da uvijek targetiramo oči i lice da budu nekakav glavni fokus kod čovjeka. I kadar kao takav mi se dopada. Ne mogu reći da jako odmaže ovaj natpis iza njega, ja ne znam to Zara ili šta je, nemam pojma, ali malo smeta što mu izlazi iz glave ako me kužiš, znači to može nekom smetat, nekom ne, evo govorim opet šta vidim. Opet si cijel nekakav trenutak, kod nekakvih brzo kliknih fotki, recimo to tako, moraš paziti recimo izraze lica tipa ovo. To su recimo kao kod blic fotki i slično, ljudi znaju raditi čudne face, naravno da se uvijek, ovdje si recimo ulovio fenomenalno ove zrakaste momente sa reflektorima, to ono što se meni ekstremno sviđa. Recimo ako pričekaš, oni ti uvijek idu nekakvim cikličkim ritmovima, mislim imaš dvije varijante tih, koliko sam shvatio, imaš oni koji imaju trajne putanje, imaš one koje rade random stvari i u svakom slučaju oni će u nekom trenutku napraviti da ti dođu u objektivi. Sad recimo ako ovo dočekaš ti dođe u objektiv, ne samo ćeš dobiti zrak, nego ćeš dobiti prekrasan flare, koji također nešto osebujno je cool, jer kažem sve što se dešava na stage izgleda impresivno i to je u konstantnom pokretu, a ti kao fotograf ne možeš snimiti video, nego snimaš fotke, a to su zamrznuti trenuci u vremenu, ne pokretni. I onda ti moraš dobiti od tog pokretnog trenutka najimpresivniji statični trenutak, ako ti to ima smisla. Fora je fotka, iskreno najviše mi se sviđa čak njihova dinamičnost plus njegova gitara, baš je cool. Ovo je recimo za sad po meni najuspjelija, najbolja fotka, zato što imaš prepuno detalja, prepuno dinamike, a ništa ne odvlači pažnju. Znači ovo je po meni za sad tvoja najbrutalnija fotka, ne bi se čuo da mi bude čak i na thumbnailu, zato što kažem kosa je prezakon, vidi se gitara, vidi se gibanje, vidi se prašina, vidi se opet reflektor i crno-bijelo djeluje iako je u boji. Znači ova fotka po meni ima svu onu intrigu i svu dinamiku koju treba da bude brutalna koncertna fotka. I imao si pogled od dola gore. I kažem, očito cura, jako dobro svira bas. Jako mi sviđa fotka. Recimo razlika u odnosu ove i one fotke, gdje sad recimo možemo uspoređivati, nemaš dinamiku kosom, nemaš dinamiku detaljima, kao što su ove točkice prašine u osvjetljenom, nemaš foreground, background, znači samo je praktički on, backgrounda nema, ali recimo sve je pretamno. Znači imaš samo dve plohe, zelenu i crnu, imaš njega koji nije nešto ekstremno dinamičan. Znači tehnički ti je fotka dobra, ali nema atmosferu i brutalnost ove fotke koja ima svašta, interesantna je, opet ništa ne odvlači pažnju. Znači recimo se bubnjar vidio više, on bi odvlačio pažnju, ona ga je prekrila i kažem najviše mi se sviđa ova zraka koja praktički usmjerava na nju dijagonalne uzorke, uvijek volimo na fotkama. Znači volimo ovaj dijagonalni uzorak i ovaj. A recimo kod ove fotke je jedino cool šta je on u glavnom prvom planu i šta ima interesantnu šminku i šta, kažem, ima nešto van serijski. Ovdje definitivno ti odmaže manjkavost opreme, znači nije ekspozicija toliko jasna koliko bi htjeli. Znači mi se naprežimo da vidimo šta je u sjenama. Vidi se da je objektiv takav, vidi se da ti je falilo svjetla i kažem opet imamo jednu laganu mekoću po cijeloj slici, nekakav softness koji nisam siguran da mi se sviđa, ali kažem, eto, to je šta je. Ok, fotka s previše distrakcija. Pretpostavljam da je ovo bio glavni akter. Čovjek bez majice hoće neće u trećini je i uzimati recimo nekakvu pažnju, onda imaš još jednog lika iza njega i još jednog lika iza njega i imaš publiku. I onda kad gledaš njega koji je očito glavni akter, ne možeš se na njega fokusirati iz nekoliko razloga, to je što po trećinama imaš još aktera, plus nisu izbijeni dofom, plus on nije dovoljno interesantan na pljeni pažnju. Znači nema na njemu, nema duge kose, nema pokreta, nema nešto ekscentrično sa izrazom lica, nema nekakvu robu i sve skupa ti se rasipa pažnja. Znači moraš raslojiti, radiš li koncertnu fotografiju, radiš li umjetničku koncertnu fotografiju, radiš snapshot koncertnu fotografiju. Znači ovo je po meni snapshot gdje si ti ulovio sliku sa koncerta, ali ovo nije po meni izričito koncertna fotografija. To ti govorim na način da shvatiš koliko se može ući dublje u tu temu da biš dobio nešto ekstra. Općenito skokovi su dinamična stvar, fotka je dobra, opet nije plitkodofna pa ti jako bježi pažnja zato što su ti u fokusu jednako i on i oni.
i ovo, i ovo, i ovo. Znači ne možeš se fokusirati, pošto on u trećini iskače, uzimam ga kao glavnog aktera, ali kažem, to biš dobio bolje da si bio malo više desno, njega staviš nekako u sredinu centralno, ili kad recimo pustiš u trećini, ideš niže, tako da on skoči još više i onda napraviš plitki dof i izoliraš ga s tim, recimo. Nije izražena fotka, po meni. Jednostavno ne vidimo lice, čudna je poza, dosta je tamno i nemamo ono što bismo se mogli fokusirati. Iskreno vidim kao nekakvu bitnu stavku da on ima masku i da ima prsten. I ovo, to je sve. Većinom svi leđima okrenuti i nedovoljno izražena. Odličan detalj, ne govori ništa o koncertu, ali u kolažu fotki može pričati nešto. Ova mi se jako sviđa jer je jedna od rijetkih tvojih plitkodofnih. I vidi se neka detalj sviranja, vidi se malo motion blura ovdje i imamo tu nešto interesantno oko tetovaže i ovo ti recimo jako fora, isto koncertna fotka. Ovo dijelo je kao fotka koja recimo ima pravilnosti, ne mogu reći da mi se ne sviđa fotka, za jednu vertikalno izvrsna, jer imaš vertikalnost njega, vertikalnost gitare, imaš pravilnost tu i pravilnost tu, tehnički ona vrhunska, po meni, ali ne znam da li je toliko izražajna. Recimo ja ne znam ko je to, Kerber, ne znam da li je to, ok, vidim da je tu isto dio naziva, Marshall, kužiš recimo kako ti je sve u fokusu, svašta ti odlači pažnju, recimo, natpis Marshall odlači pažnju od njega, što nije nešto interesantno, jer kažem, što dulje gledamo po fotki, ovo smeta, kažem, ima neke manjkavosti, ali kažem, za jednu vertikalnu fotku je jako lijepa. Opet premutna fotka iz nepoznatog razlika, a ono nije Zara nego Zapa, ono što smo vidjeli prije. Ok, to je vjerojatno mjesto. Opet je, da li si ovo trebao rezati, da li nisi trebao rezati, mogo si pustiti cijelo, mogo si ići niže, da si išao niže, onda ti on ne bi smetao toliko ako me kužiš. Znači, ako je on glavni lik, da, moj sin pokazuje da ima Air Jordan logo, znači, kažem, ako je on glavni subjekt, trebao biš ga dofom izdvojiti. Znači, fotke koje ti nisu plitkodofne neće ti djelovati toliko profi i neće ti djelovati toliko rafinirano, a kažem, nije dof varanje, dof je usmjeravanje pažnje. Ti si mogao i s ovakvim, dofom koji nije plitki usmjeravati pažnju na način da si recimo bio bliže, da si uzeo samo njega, da si išao niže, da si išao iz kuta, da je ovo trebalo biti u pozadini. Bilo je načina, ali kažem, nemam feeling da uvijek imaš točno saznanje što želiš dati s fotkom. Evo, to je možda najveći problem. Opet primjerice, on je mutan, prst je mutan, znači jednostavno ne vidim gdje je fokus. Tvoj logo je jasan, on je dodan naknadno, ali kažem, po meni malo prazna fotka u pitanju izražajnosti. Ovdje se vidi apsolutno svi akteri i onda sad ljudi pomalo vidimo da se ponavlja ta tema nepostojanja plitkog dofa, sve u fokusu i nismo sigurni šta je poanta prikazat. Imao si recimo ekstremnu blizinu i ovdje si mogao dobiti portret i svašta, ali kažem, jako je bitno da kužiš što želiš prikazati. Ova fotka mi se sviđa i bila bi ti uspjela u crno-bijelom. Razlog zato što ovo zeleno, znači boje kao boje baš i nema, ali imaš dinamičnu scenu u pitanju svjetla i sjene. Znači ovo svjetlo i ova sjena, mrak, svjetlo, sve bi što puno dinamičnije pokazao. Da si stavio crno-bijelo bi se mogao igrati onda i sa jakoćom, snagom recimo prelaza i slično. Plus ova torba po meni ništa ne izražava, možda čak i tvoja torba, nisam siguran. Ja bi na tom mjestu išao do torbe i onda bi slikao. Ovo također ne pomaže. Znači mogao si napraviti jednu od dvije varijante, pričekati da ode još tamo, slikati iz kuta ili proći torbu i slikati tamo, dobiš čistu fotku on i ta dinamika svjetla i sjene. Recimo ova ruka, ovaj lik, ovo ništa ne pomaže jer on je glavni fokus. I onda kažem ti, moraš opet dobro razmisliti šta ti je poanta i kao tako slikati. Ovo je dobra fotka, izolirana, jasna, ovo je plitkodofna i kažem, vidi se koliko recimo takva jedna fotka djeluje više profi od jedne ovakve ili ovakve fotke, s tim da kažem, nije poanta uvijek u plitkom dofu, nemoj me krivo shvatiti, nego u tome da ti izoliraš šta je bitno i na koji način ćeš ti to nama dati da to nama bude pitko. Dobar detalj i mudro odabrano crno-bijelo, ono što je fora kod ove slike, šta zapravo ovo malo liči na bradu. Zato evo, sad se smije Vigo, on isto gleda što snimam.
Znači, ova cijeli dim izgleda kao da je nekakav čarobnjak i kao da mu je obrada, onak fora. Nije namjerno, bilo namjerno, vjerojatno uslikano, ali ono, fora. Zadnja fotkica, prilično uspjela kao i ona slična s ovog koncerta, vidim da je isti Lightning bio. Ja bi sumirao ovaj vlog na način da, koliko meljem? 20 minuta, prečiro sam. Definitivno najbolja fotka koja ide na thumbnail je ova, iz puno razloga. I ova fotka je vrlo lijepa, s obzirom da je, kažem, vertikalna je sve. Ova mi se također sviđa. I kažem, imaš hit and miss, recimo ova ti je jako isto dobra. Ova je skoro u rangu ove, ne toliko. Ali je, ova. Imaš dobrih fotki i ono što je najbitnije od svega, moram te pohvaliti, to je da imaš volje i to se jako vidi. Kažeš da često fotkaš koncerte, sad pretpostavljam da fotkaš ili izlaske ili samo koncerte. Ovo isto, kažem, s vrlo velikim potencijalom. Ali ja ću ti kasnije u narednom vlogu pokazati na koji način ja tome pristupam i zašto nešto radim, pa ću ti možda dati nekakvu ideju ili sugestiju da sljedeći put razmisliš 2 put i radiš tehnikom ono što treba. Tako da, hvala ti puno na fotkicama i javi mi definitivno puno detalja vezano uz opremu. Ja sam samo obećao da ćemo pogledat još recimo 2 fotke primjerice. Evo recimo i ovu. Stavit ću na desktop, iću u ovaj program, to je jedan full stari program koji imam iz navike. Sam da pogledamo u 1:1. Da, kužiš, jednostavno je mutna, ali ja ne znam da ti to da je eksportiranje ili šta, ali kužiš, fokus je, ovo čak djeluje i senzor ko da nije toliko moćan baš. Da. Eto, toliko od mene, nadam se sviđao vlog, čujemo se uskoro i čao, sva 300 još jednom.